page 416 et 417 ka tafsir al-Qur'ana de sura 32. walaw tara harayayno idil mujrimuna tumande bombe be naaki so harabe uggini ruusim ko e mabbe de inde rabbim nokka jom mabbe sabu hersa harabe na rabbana joomi amen absarna me yi non joni wa sami'na men nani non joni farjina rutume kadana amal men gollo ye salihan mojje inna men moginuna men holiki joni me yana nama laawike Allah wala shina semede idno la atayna me okayno kullu nafsin kala wonki huda ha pewal ko kidwanate de ko aljanna walakin koni haqqal kongol lettol tabiti minni imorde an wonde laamula annami hebbina jahannama ite jahannama min aljinnati imorde jinnaji de wonnase be ajmaina be dendangal fadugu mede bima nasitum sabu konko yejjutuno do liqa yawmikum hawrugol e ngal nyallal mo on hada ngal do inna menen kadi hande nasina ko mejiti fadugu mede adabal khuldi lette luttal bima kuntum sabu konko ladon tamaluna e don golla innama yu'minu ando ko gomninta holo be ayatina jamende alladina ko ben idha dhukiru biha sibe wajo ramade kharru be suye sujjadan ko be sujjube wasabba be subhino bihamdi rabbim be tajo mabbe hum kam la astakbirun be mawnitino tako tatajafa hino ito junubum becce mabbe den anil madaji gaay ko wiete kon wala gol hibe immo rewa alla juula janga immo yalta golla da barsige yaduna rabbahum bi rewaji mabbe khawfan ka kulol lette de watama e katam dina gol aljanna wa mimma razaqnahum yokoy kala kadi ko men arsik be yumfikuna be tay sadaka fala ta'lamu nafsun wumki wo anda ma fiyalam ko suudani be do kon jango min qurrati aynin imorde bube dangite e weltare yesan do ko joddi bima kanu sab ko belati ko ya'maluna be golla afaman kana ko lati do mu'minan ko gomdindo kaman kana wa atawa on fasikan fasigijo la yastawuna be fotata amma alladhina amma ben amanu gomdimbe amilu salati be golli gollel moƴƴi falam noden be jannatul ma'wa aljanna werde nuzulan ko jipporgal ko werde be makanu sabu kon ko belati amaluna be golla wa amma alladhina amma ben fasaqu fasiqibe fama wa werde mabbe ne annaro kakayit kullama aradu tuma kala be fala yakhrujun be yaltata minha be kayita ton uidu be ruttite kadi fiha ender magge wagila lam be wiane dugu mede adaban nar lette yite alladhi den kontum de latino don bi e modon to kadde wona e don fenna wayliten wala no de gannahum alla dal wallahi men medinabe min adabil adna e morde lette burde jasude den taw ka aduna do donal adabil akbari ko wori taw lette jane den lalam darugol belajo kambe erji wona se be ruttoto iugol wadugol ko boni kon waman azlam ala foto tomide mimman dokkira haytti on wajorado be ayati rabbiaji yom makko den summa arada refti o dun yan haga e majje inna minal mujrimina andoyno e bandibe ben no jeey inna menen minal mujrimina imorde bombe ben muntaqimuna men letta e be men yottoto wala data ina gomni mi ki musa na musal kitaba deftere ne fala takun wa talat fi miryatin risikitare min liqa'ihi imorde hawrugol e makko kanko Allah wajalnahu me wadi alquran arane hudan pewal li bani israil onon de bani israil wajalna medi min mabbe ay matan horebe yaaduna hibe fewira be amrina sabu yamirore amende fi onno lamma sabaru tumade be munyino wakano belati be atna jamende yoginuna ko be yananabe inna rabbaka nujuma huwa kanko yafsilu sennira bayna makna be yamal qiyamati nyande dargal fi ma kanu fi konko belati fi mudi ikhtalifuna be lutundira awalam yahdi lakum efenyanali awalam yahdi lahum efenyanali be bangani be yawmal qiyamati nyande dargal fima kanu fi kun belati fi mudun yaqtalifuna bi lutundira awalam yahdi lahum efenyanali be kama halakna ko jelwoni ko mi halki min qabilim ko tibe min al-uruni mode gireli yamshuna be ya fi masa kini men der hodirde mabbe den inna fi na dewi be ya ender hodirde mabbe den inna fi dalka andu woni e dum do la ayatin mandeji afala yasmauna e kanyun nanata hala nana waju hani awalam yara be ya anna men nasuqul ma meden sogandi andan ila al-ardi men nabadan faade e leydi al-jurzi yorundi fa yakhruju min yaltini bihi zabu mayri zar ar-remru ta'kulu ina nyama minhu e mayri an amum nemradi mabbe din anfusum e wonkiji mabbe din tigi e afra bisiruna e yata dum ko yaquluna be namata hadal wat ko ndetto mawni fodore dargal ngal
hiɓe daro wowla ɗum wa yaquluna ɓen afwan ngongre nden wacceke wa yaquluna ɓen mata hadal fatuh koyne to mawnata ngal uddita lawa in kuntum salatu sadiqina ko ngamo quliyata yamal fati nyalande udditangal siari la yanfa'una fata alladhina ben kafaru yaddu bi imanahum gomna be ko gomni ta konder nyande wala hum be onal kadi yunzaruna nettinantebe farida anum durnobe